bawat anak espesyal. O yan ing maralas asasabihan da ren inang yu kaya kayo. Espesyal kayo, uling regalo kayo, many padan kin Diyos. Antimurin, espesyal kayo, uling atin kayong miyayaliwang talento at dapat ipakit ang pompasiklangan. Ing modulay ni si Jayang Gewa ban nakasawp ka ring anak akalupayo. King pamagdiskubri at pamagkilala king sariling talento at nung makananong apapakit ing talentong binyena ning ginukeko. Tiwala ang pongsika na nalub ing sandata para lalong apaunlad ing sariling galingan. Bilang mestra, maulaga ing kekatamong obligasyon para apaulagan at ipakit da ing talento da rin kekatamong anak aagamit da para apaunlad ing karelang sarili. Kailangan ing kekang pamanantabi kabang panigaralan dala ring makasadyang pamagsane king modulay ni. Ing aralin at tatalakayan tamong eni, yapin niya ing edukasyon sa pagpapakatao. Makapalubya kayang unang markaan, Module 1. Impaksata mo, apapakit ing sariling talento, kapamilatanan ning pamagkanta, pamangulis, pamanerak, pamagrima at miyayaliwa pa. Bayo tamong magumpisa, subukan niya pamunggawan ini. Igulis me ing aldo nung agyo menggawan ing telatag. Nung alime agyo gawan ing telatag, igulis me ing batwin. Bilang 1. Makyebe kem pasiklangan king geningan pamanerak para king ligligan king aldona ning eskwela. Bilang 2. Mamulaying mabilis para sumambot king pabilisan king pamamulayi. Bilang 3. Gamitan ing dakal o oras king pamanalbe cartoons. Bilang 4. Salikot king sulok potang inawos para kumanta king balo mo king sarili mo biyasa na kaman. At bilang 5. Munta king arap ning klase at magpoesyo uling balo mong atin kang talento para kaniti. Maulaga kareng bawat anak ing balo dala reng talentong binyena ning Ginoo. Ing tiwala keng sarili, maulagaya king balang anak akalupa mo. Akilala mo nung nuka rin ka magaling ang pambyasa. Iti ing maging masanting mong pamagkakilanlan. Maulaga na balo mo iti, uling malyari mong agawa reng bagay aburi mo o agyo mong gawan ang makabagay keng kekang hilig. Ing balang anak at inyang kanya-kanyang hilig, talento abinyena ning Ginoo. Dapat mong ipakit ang pong payambungan mo lareti ban makasawp king kekang sarili. Nanuya ing talentong at syukeko na dapat mong ipakit ka rin kalupa mong anak. Ing lugod ing paneta mong ilagay king puso na anuman ing gagawan para maging masaya. At balang talento tamo, binyene ning Ginoo na manataya kareng pengari. Tara, umpisan tane ing kekang pamanigaral. Ikantame ing makatupi king tono ning kantang manok na pula. Ing pabagat na, talentong mana. Salamat po kang tatanggo, king boses kong mana. Malamya sa tinig, makahalina, ang timong ibungaday na. Kayawing mesra ko, matulayak ako, pacheck ang klase na mikanda ko. Palakpakan langan, as napangkasikan, lulukso ko king nipong tula. Talentong manakang induko, yang luguran ko, at pagyamanan ko, lalong paunlaran. Gamitan kong gusto, ipamahagi ko, kareng ka eskwela at kaluguran ko.
Umbestra ko salamat king pamanantabe mo, inkanta ko dadaon kekekam. Brianna niya yung kanta. Kaya rin tayong kinanta, pakibatan la rin kutang tungkol king kanta. Nanuya pamagat ing kanta. Tungkol ya, no ka rin ing kanta. Nanuya ing may banggit at talento king kanta. Atin ka rin bang talento? Banggitan mo reti. Makanano meng pasulungan ing talento mo. Neni anak, lawen la ampong pag-aralan ding letrato. Kulayan mo langan den talentong agyo mong gawan at dinan puso ing talentong ali mo pabalong gawan pero burimeng panigaralan. Pamagkanta, pamanerak, pamagpuesya, pamagdrawing, pamamyanong espada, pamagpinta, pamamyanong basketball, at pamamalita. Balang anak at inyang kanya-kanyang talentong binyena ng Ginoo. Madalas, burimong ipakit ampong idake rene karing kalupa mong anak. Matula mong papakit ingke kang gelingan ampong kabyasnan karing aliwang tao. Ing sariling talento, malyari ang ipakit keng mayaliwang kaparalan. Kailangan ing pamagtiwala king sarili panglubos sa apanlad ampong apalabungan ing sariling talento. Ing pamanagon king pamagsane ampong pamanyad pamanantabe king talaturo ampong makatwa makasawop bang maging ganap ing sariling talento. Gabay na gawain 1. Igulis me ing masayang lupa nung ing talatag makasaupya bang apapakit ing kekang talento at malungkot a lupa nung alimuneman. Bilang 1. Nekabe ka keng digligan king bulan na ning wika para keng pamagpoesyo. Bilang 2. May piliya ing kekang ginulis para iyabe keng pamagmasusi king bulan ning sining king kekayong eskwela. Bilang 3. Sasalikot ka keng sulok potang inaus na ka ning mestra para kumanta keng arap ning klase balo mo naman magaling ka. Bilang 4. Didinan kong ulaga ing kakong talento. At bilang 5. Ipakit ko kareng aliwang tao ing talento ko king pamanerap. Gabay na tayan 1. Panigaralan ing kawon kilalam bilugan langan deng taong makasaop para lalong apapakit ing kekang talento. Halimbawa, kaluguran. Ing kaluguran makasaopya ing kekang talento. Dinanda kong 5 minuto para agaway ini. Bilang anak, makanano ya kaya makasawop i COVID laban kang pandemyang malalyari kang buong mundo. Tara, basan tayo ikwento ng COVID. Kakong talento para kareng bayani tamo. Lunes ning abak, nang bigla ng aisip COVID, nung makanano ya makasawop bilang anak. Keng problema na ning buong mundo at yapin in COVID-19. Kitnan ne itatang na at sinabi, tatang, balo ko anak ko pa mo. Pero, balo ko dakal ko agawa keng pandemyang malalyari ngening kasalukuyan. Ing sinabi ng tatang no, gawa kang parangal at pasasalamat para kareng makabagong bayani na alangsawang susuporta keng bansa. Ing aisip ng COVID, keng kayang talento keng pamangulis. Ginulis nala deng makabagong bayani. Hinaus ne itatang no, yapin imang pandoy. At peksabyan, uling balo na itatang na atin yang talento ken pamagpoesyo. Pegawa ng tula ing kayang ginulis. May bisa neman imang pandoy.
Dimdam na lang inang na at sinabi, "O sige, keng gelingan ko ken pamagkanta, gawa keng kanta, inggewa mong poesya," sinabi na kang Mang Pandoy. Bigla na mong linundag keng saya i-Covin at miglambing kang ating na i-upload na ini keng Facebook. May kilalaya inggewa ng Covin kambening kayang pamilya para mame pasalamat kareng makabagong bayani. Ngeni anak, pakipatan la ring makatuking kutang. Nanong lareng talentong pepakit da king kwento. Makapagmulala ba ing pepakit dang talento? Bakit? Nanong ing masanting apanugali abalo mo king kwento. Gabay na tayahin to. Kulayan la deng letratong papalto no makanano mong apaunlad ing kekang talento. Makyabe keng paligsaan ing pamanerok. Makyabe keng paligsaan ning pamagkanta. Sa likod mo ing kekang talento. Ipakit mo ing kekang talento. Mamyalong kang tablet. Mamya kang papuri king apong Gino. Malayang gawa in one. Nano kaya ing kekang panantaman kareng sitwasyon king lalam. Igulis me keng blanco ing matula, malungkot o mimwang lupa kareng tutuking sitwasyon. Bilang 1. Menyampot ka king ligligan king pamanerak king kekayong eskwela. Bilang 2. Kelyanda ka, den kaklase mo, nang migkamali kang memoesya king pamagmasusi king aldo na ning kapampangan. Bilang 3. Inaus na ka ning kekang talaturo at saka pepuntan king arap bang kumanta pero kelyanda ka den kaklase mo kasi sintonado ka. Bilang 4. May sambut ka king ligligan king pamanarti kaya aliwa ika ing meging bida king dula-dulaan. At bilang 5, pelakpakan ka deng buong klase king galing mo king pamangulis. Malayang tayahin 1. Makanano kadalas mo lang dapat gawan ding makalistang gawi king chart. Di na niyan check ing tulid ning kekang pakibat. Dapat gawi, panay gagawan, malagad gagawan, at adi gagawan. Bilang 1. Makyabe king pamagsane king pamagkanto, para king misa ke kami, uling balo ko atin kong talento ka rin. Panay meng gagawan, malagad, o ali. Bilang 2. Makyabe ko kareng programa king eskwela mi ketang talentong agyo ko. Bilang 3. Turwanan ko la deng magkantang sintonado. Bilang 4. Turuke ing wali ko ken pamagpoesya para mabiyasa naman kalupa ko. At bilang 5. Ipakit ko ing kanakong talento kareng aliwang tao. Malayang gawain to. Gawan me ken makakawaning papel ing pakibat. I-drawing me ing sarili mong papakit nung nano ing talentong atin kangeni. I-drawing mo kung nano ing gagawan mo para apasikanan ning talentong at syukeka. Gawan na ini keng maputing papel. Malayang tayahin to. Isulat keng puso deng masanting a panugaling dapat taglenan ning anak adakal at talento. Pilinan yung sagot king lalam. Magana ka, mapagkumbaba, malugod, masipag, matalino, matamad, matyaga, matapang. Isa-isip na anumang bagay binyena ning Ginoo dapat luguran at gamitan kang masanting aparalan para agamit ini at maging kapaki-pakinabang kareng aliwang tao. Nano manggelingan atin ka, dapat mo lang ipakit baming apasaya ing kalupa mong tao at apaunlad ing kekang sarili.
Basan kayong tula kay ba't basa niya. Isulat la keng graphic organizer deng talentong akitsu keng tula. At isulat keng puso ing mami keng talentuta mo. Talentong regalo. Ing talentong binyenin ng Ginoo, ipakit kay king mabilog ayato. Pamangulis ko gamit ing lapis, ing lagyuning yato ka kung ipaskit. Iterak ke ing chacha ampong rumba, king kakong galing, malyari kang makapapumulala. Sintingan ing boses ko, kakuyang itono, ban ing balen ko, damdamaneng todo. Pangaras pamagtas ning salita king pamagrima, kaya kaning basan, kaya kaya pang pakiramdaman. Iti kakungan a diskubri, nganing bengi regalo may palakako iti, Ginoo kako nga pagtanto. Kaniyo isulat ding sagot, kay graphic organizer. Tayahin, kumpletuan la ring balang talatag. Pilinan niya ing ustong salita king kawun, isulat yu king ustong gulis ing pakibat. Ding salita king kawun, regalo, masaya, makyabe, talento, paunlaran, digligan. Bilang 1, bawat anak ating sariling malyaring ipakit ng yayaliwang paralan. Bilang 2, ing sariling talento binyena ng Ginoo. Bilang 3, keng ligligan para apapakit ing sariling talento. Bilang 4, dapat kang maging keng tagle mong talento. At bilang 5, naningkino kaya katamo na anuman talentong atin tamo. Ing susunod, isulat mo kayang malinis sa papel nung makanano mong apasikanan ing kekang talentong binyena ng Ginoo. That's all, grade 2. Good luck!